Estamos aquí de novo para presentarvos a actualidade modestina. A actualidade modestina é un xornal que estamos preparando nós, os nenos de quinto e sexto. Este xornal contén información sobre toda a nosa comarca. Pódelo visitar tanto no blog do colexio como no corredor do centro. Esta revista ten distintos apartados: deportes, novidades da clase, cousas da biblioteca, chistes, cousas graciosas, menú do comedor e festas. No apartado de deportes colgaremos noticias relacionadas con actividades extraescolares e educación física. No apartado de novidades da clase falaremos de cousas que sucederon hai pouco. No apartado da biblioteca colgaremos actividades que realizou Modestina. No apartado de cosas graciosas falaremos de cosas que nos parecen chistosas. No apartado de festas colgaremos festeixos que se celebran no colexio. Hasta aquí chegou o noso vídeo. Esperamos que vos gustase e non dubidedes en vir coñecer o noso xornal. Gracias a Deus.